Шубашкар шене скверба поянланча, вол Росток пулдарулых центрбей нажар вырнашна. Врене учреждение М3 школ гарды жихула программинче худшинса пилик шерпин деньги грант шинсильня. Лаптага часень шухушкамалне жидайзе илемлетня. Хотло вырына ажазем юратса өмірді сквер ятпана. Лапты кіске вғытра палырмала улжынна. Малдан кунда пужы булна. Халі ажаба жана савынма майзем шиделіклі. Малдан кунда неменде булман. Халі кунда пиде хитре, пиде илемле, пиде лайх. Мана пиде келешжеч. Кожала Росток пулдарулық центры школ гарды жизни хотылалатмалы программына худшынна. Волчиха старый зенье жінче булна. Вреню учрежденине пилек шербин деньгебе хавгаландарна. Пулдарулық центры жүмінче лаптага теребе лемгіртме аслы земде, кішіне земде хаваспа худшынна. Шамырг архитектор зем хазен шуғы жизне тебе хурза эскисем хадерлене. Хали мөниметленне елдах пурнышланна. Шүргуньехе бір уже май ойығынде педесорбын, уроксен педесормен, үйгер ғадерім мінледі бас кестерін жақында хамырын канмалы вырына. Ажазан барачынаты пушлар үйгерме, кам жеме хитре пүйлем, кам арман курашын, кам тарантас курашын, кам мінлі шутлары. Бұрнеде бірлі пуштарза, үйгержіксене, шуғышсене, бірлі пуштарынза, майлаштардың ручтылзен бевшапла проекты вастерімлар. Халі кунда ажазыне түрлі енлі адаланмалы майчылай. Юрра даша спордагы малаганзем вали вырын шиделіклі. Чебычекизем вали вылямалы хадерзем вырнаштарына. Юна жарах чавашхалық елы ергебе балаштараган кыдес ергелене. Савынышлы эш пужа сумлығы назем худшынжеш. Візем шыне сквера лайы хакпажеш. У явра шкулгардыжы вун-вун евіштембе боянланчы. Скверда Росток пулдарулық центрни шүргензем шешмар Рябинка микрорайонинче пурнаганземде пужы вғыда узылы илтерме булдараща. Самахмай шкулгардыжызыне хотылатмалы программа Шубашкарда виші чулышлет. Он багеле жүлін ван хигуна виші лаптыга илем кертня. Чувашен Галарамвали Вероника Павлова, Владимир Синдеев.